igwa na agunde ni mitandao TV ni akina mbere kwa keragira mantu mwanya makemera kemera gatwira imbi yoyo ngwa yethiretwe kithina mbere ndeni ya kemera gege kemera labda ichiachi ikulingwa kana na atamantu methiretwe makali akaina mbere kwa gitwerezaga vile vile twina bwana Patrick Kunda kinyawe yale ndeni ya studio imurimi wa kemera yake na imu siasa tukaina mbere kwa tukiwatanagira nabo kengo tumenya mantu makarakangete na labda tukaina mbere kwa tuitonga kidogo tu ndionga ya rais ya kaunti ya Meru yithiretwe yina mawega mariko na labda imbio tumba kuirigira nyuma ya ndionga eno yithirwe gikarika a kaunti ya Meru. Karibuni sana viongozi. Gwani bure akaribishe sana ndeni mubango tukambire na bwana Ikundi kethi murithire wa Meru TV kengo twithirwa tukiambagiria. Asante sana Martin kwa Patrick Ikundi video wero Meru TV karibuni tutana mbele tukutea maingi. Wega sana, thank you very much kiongozi. Chairman, karibu. Thank you very much. Meru TV. Karibu. Tubuthomithia maingi, tubwira Meru ikinyite na twenda muntu athome untu kiatongeria wari ku ona bangi bakea. Wega sana, thank you very much. Kwa ni ubambetega ni Faminas wa Kimathi turea mwankiro mebwega thenya chongwa chia utugo bwega sana tukiambagiri gute utakagitema think gatwambirie mbere tuthongea kirwari rwetu rwa kimera kemera gatwambirie tuna kidogo rais atinda akaunti yetu imunthi ya Meru bwana Gikundi. What do you think ndiungano ya rais umeonete ate labda kwina mawega wonete mayite kulingana bwatongora bethiro bakibi bwa bethiritwe bakiaranagiria wonete ukarakarangia tantu ye munthire kariate general kimu Meru atue rais yetu na aliria nteto imbingi na bora umbotethia Meru County kimaendeleo no tukwena manifesto ila rais ya thiolongere nio nyambene no obera department ira atongethia kana mirandi ira etielirwe ila rais ura warikuo na ira kiendelethia mbwe rais yetu twina ndram Meru twina ndram ithatu ndram ira nene ila rais ombere kuwa no mwanka murandi yayo na mbere kwena lamira ciatielirwe itethiritie ngui na cio rais wa kwikinya December lamira mirandira yonthe kethiriritwe ngui so rais yetu kulionga Meru County na twaindire into bibingi sana bila Meru County yafaindikana byo kibindi kiki aje miaka 5 kintu kira kingi rais ya gusira ni ngwataniro ya tongeria kwitha bakiwatanira Meru County kenda tona maendeleo kutina haja ya atongeria kuvutana kila mara ucho na ukuse murengo yake uno kampeni na murengo yake itwinde twithe turiamwe riru ni rero mbara rais kenda tona maendeleo deputy governor wetu noe akawatania na kawira njusi nontu makamu rais na wire abeta kenda bagara nthi kenda Meru County nontu tukonindi maendeleo kenda Meru County gitaboya kwa kwa rais ikukai na faida inene sana kimukali wa Gembe North na mukali wa Meru County. Bwega sana kiongozi. Chia ndionga ya rais umeonete hata. Thank you very much. Nebui itethukina nindia na atongere bakinya ile no monka kwina mbadiliko. Mantu ya president ya rina mantu maingi onde ya waka Meru itukumenya kwingi cithire bura mwensango wa mantu ya barabara ma ngwingi chombe ari ngithiti chombe wari ateru wari ngwiti giatethia antu betu na Meru eta mbere ngasokira president ngatho na Rigathi Gachagua ni ontu nkona re onde ya Meru no ntubweria no ntubakawa kwa na kiomano ka karinga ntukuitha tuinya na rigi na atwagira Meru County na harije mantu ngwatano buko erwa ngwatano ndi jamuno na bahatwe akariba Meru tori nindi ngwataniro ngwataniro niyo yakainya family ngwataniro niyo yakaginya kana niyo yakanthiguru ngwataniro niyo ya county yetu kana itambere na kuntu kuruba kutikanya wa number 1 purambishiki Meru ndewa yerike akurwa inyangi umia atongire bakiro ya ibatwe mwana tukume toringe kura ndenda kura Meru ndenda kura atongere to Meru County Muyumbe alitengwe ke Yumbe MCA alitengwe ke MCA Governor alitengwe ke Governor Senator alitengwe Senator Wasiri mbeze Lentore alitengwe yeke kire Minister of Agriculture kenda Meru mbotali ogwo twitite nonto bwambi ukariria
wakiwa utathithia kwa utaciona ndi babati kwatanira kera tubotithia Meru na mwananchi orokere thaa 10 na makuringa kura aibu obwanirite na aringire kura ya mutethia na utethia Meru County. Bwega sana, thank you very much. Murithire namba yetu ya thimu ni ugatumia 0707619001 niyo namba yetu roka inambere kwokea na tia ndani ya studio labda ukakwa wina kiure kionde kiro kwenda tuinambere kwa tukire arageria ugorobwa emundi kana labda kuria chairman tumakona kimera kikemera nuntiru ari wetu nene ugorobwa emundi tukainambere kwegwa kana kainambere kwegwa gege tukinyagira. Tukiambagiria bwana chia raisi yako ya kaunti yetu ya Meru twegirwa kiareria imera takaoa mayani ikinontu kimera kemera gitethiritu gikinenkere tukanya kari mbere muno ndeni ya thirikari no twineo ya Rais Ruto. Ni bwega no ntubomburia ngaucokeria bwega muno ndenda kura mutegeria ole thire bwega thirikari Kenya Kwanza retari utonya thirikari batari beko ke thirikari ria ba no pinzani na abangi bazinda nabo kwina kintu kimwe batwira batwa India namba 1 otakinya ndegene bari makwaria bingi barake mantu ya mira na ibwa barake ankero kwaria bondo kuna kenda kwaria uma nonto ndenda ururu ukarita mukari wa Igembe kana nkarita mukari wa Munyambene ko kwe Nyambene yonya kana Igembe wari kari sub county inya idatu Yes 95-98% ni muntu uria at eregagira kimera kamera kuria kunywa nguo kila kitu 98% giriana ko bunka mukari na kankuri akuwa ni 100% no ndunya muntu ete biashara ko ekete biashara mira ya bua kinyangu chake churwa ndiambo pavement nabo bedinto bio nikionto mbia koruru nkarita motongerio mira enkuigwete wetwa kiri mira bila bingira president yete kana tongeria luari president ndari manto akawari manto mayani lakini atagusia manto ya mira na riri Nyambene in fact na mbio ndani kile ari manto amira awakwenda kateos dena ya airport na igwa mtu wetwa MP wetu wetwa Igembe South John Paul mbio kinya senator ari manto amira ni almost MP bondo kurebote ibari manto amira gwinya kabana kere manto amira lakini yukinyira angabana wetu asiyesi yetu na president obelwa taje mantu ya mira ko ntabe njitumi nonto kalima kilipi yao hayo kulinda cyo kudikereti twenda atongero bebe watu yekida bila keto kitureke kulima. Okay, bwega sana, thank you very much. Bwana Ikunde, what do you think the neno ya mira feeling na kwekumekie thirikari ikire atongoria kana ikire arimi ndamba kwa thine yetu ya mira bado twengwa kali tusirite thine mira yetu ina history kindogo itwatu ya mira ya London itwatu ya mira ya Holland yeta wakangeta kuna ntubonerie thirikari ukenda tonga Munyambe no moro wakwa akura ingamira muntu rawe yaoranie na miraku muntu wetwa mwana wa Uhuru Kenyatta no ya mira ethoka kopio itara kibaki mira yetu itara thina lakini ya siasa batu inabo Meru ao bonya thirikari mira ni omuntu Nyambene erigaira muno no kyotonga muntu Nyambene okendro muthiria inga mira autuliri maru niu byatumire mira ireta thina mira ingwa London ira twatuye kangeta na ntu bara bareta thina mira ene imuntu wongoseta kiama kitonya mita muntu wetwa Munjurie basoka beya na junior brenda mira eteka wa siasa thirikari isi aito ise counties iro mireto yetha kureta thina yonthe ubwa mirani kwithwa mirani ukara pangi basoka baturie mireto TV-ine thirikari me kumbe muntu Nyambene biratangia mira kuipo kienda korwa Munyambene inga mira kwa kulo mutuliri maru ipo ntokora na atongeri be na bawate tondo kilingone baokiria twabakura beta nara bakira mira yakaro muntu to Munjurie mbesira bathukangitise mira ao namba 2 junior ni Romeri ile mutongeri le soro junior ni thina ni oye ingilia mira
mantu ya wikaniria uyu a TV na rojo uyu a TV na rojo akikanusa mantu ya mira bandi bo atongeri bambora bairite mira thina ruare turi muntu to munjurie na muntu wetu anto lisoro ratu no ruare yao no to ba wikaniria mira kila mara we TV na mira kila mara mwanka thirikari ro mira kumbe ukiendo tonga antu ba inga mira ba kwa bundu murungu kukwetu mira ukurwa ruare raisi atietere mantu amira mantu amira tutikira mira siasa ringi mira katwagara anthe na CS gutuka ina nindi raisi kwariri mantu amira antu arora gutuka mano ntu ambira twina CS ni muntu remeta mira ni muntu kumeathina semira ni muntu otonga mira tate kwelewa thina semira ta haitu dia turata kuria mutongeri otwaria mantu amira twina mbunge ba Meru County ba kwelewa thina semira tuna mheshimiwa TJ tuna mheshimiwa Kiloro tu ya mira nyawe weta Tanzania ni murimi wa mira akumea thina semira John Paul na akumea thina semira ti lazima bwete public ala kwira mutongeri bukara yakabo kurira bwiro bwatanire bure atongerie ba Meru County ao twite KCS ofisine tukarende twirane mira yetu ibati wetao ti mira yikirwo siasa muntu atulirara no mira oringite no campaign ositetherio maarufu number 2 union ira si Meru County ao union ucio nthe ciongozi ya Meru County ile union sio theri kabisa sio wamba anyway number 1 gatukirera mukiongozi thank you I think bwana chair okwegwa kiongozi buga ndikumenya imbino ntukwithiritwe kwina labda gucokanirio ko ndeni ya media kwegwa kwina gucokanirio ko mtatego minyo ntukaurakia no ntugoro TCA no na we mwidone bo muntu watigwelewa for example ndakegwa ngai no nete na ngai mbi mere kingu ni tare eladan na ya kwaria wale chakula ya mimi labda nje kwa 2014 ngiro ale kwa eladan tukwendano yino itare ho itukwendano de ucho ndo mira yingi Kenya yino nikaye kutiatira mantu athirire we meta mwirwa lewe na ndenda bunga mutegeria ilitia abitu kuwa kenda antu bategecho barake orongo mantu atikumenya kitumi niki top the union 2021 na tugengo ambeta kia certificate yes 2020 mbio 2021 na union ikuthidwa kamera ingiro kuonda kutugenya sobali tuwita turakarante na CS owe tambeti maina na PS woke weta weru na timu yonde umete Meru kuma MP bonde mauka maore na arikuo kuitwari nyana Meru County ku yonde itwari na MP bonde kinya baramba kura turakarante Nairobi kura tweka twari mantu agimaka mira kende isugulikirwa zo ite kikugo kyonde akwari point imwe nje abono aba mtwari na mira ni mtu wa Uhuru Kenyatta ni kweli we auda support nduna garongwa tuo karende kwa tuka meno mwanka yarirwe no ntu ikuingo kuntu kuonde ngabana wari kwetu akitu murunge abo delegation na ntu begembe turatima na kwa president ati kutoka matiang na kamete radidwa yabeta kwa ya matu ndo kuchambira de uringe na ingi eko didwa ito thirikari yetu Kenya ewatene na komite yuno tarikuo kwa ari na kama kamera ka society mani niyo yarikuo turo karambe kwa tu no mwanka tubuide kama kamera kenda tutambe uratu na yothe kibida kebeka kwa tuka kwena aremi na biashara kana kwena biashara bakimira kiriku kiu na hiyo to badikaire to ndibaisire tuko beti maina ba tu with the society to with the society ile kama kutamira men to with the union kenda tu ta Kongo ikariria tu ta Djibouti ikariria tu ta Urungi ikariria ko ote kando kari owo ito kwaliano niyo pera mutegeria dikirie na ito pera kwariria ruare thirikari ni guthitie committee ile ya iwatena na ndegura Kenya ira ruare kwe timu yetu irisiraro na jambo moruba ito kwaliano ruare to kana to ndo mati weta to na mitanete muntu wetu munjure ito kwaliano ruare barisiraro na bate na kuna thirikari to Kenya no tukane kama ntoma kare go na ndo tukwa na kanya kau uchi amabibi ko tutakina kamera ibi bitomete beta mariko nao boyele to kwa thirikari ni timu yetu na weta Djibouti ayo weta Kenya weta Somali
na ni kiama kiu chama bibi takia biharia kila meta kila ndu wetu ikwale sauti imwe ito wale yabo muntu kwa kemeneria union akameneria society na ategomeneria kawa ikuo ende union ategomeneria kidindia bayani ategomeneria institution nyingi chionde iwamete imera bingi ndu no twebira ikuo no twategoelewa nibo ntuku wakiwa tere nibo ntuku wakiwa mira ichacha ngumire kamera bororoi mira ikach crop ito bana mbere to kwa ina ngoro wa mbere ko tv ne mira na tu ko tv ne na ko tv dengi kena mtu ambaye kwa maana ya ameria koma kosa kerere ni batu tungwa ene mira tupigana number 1 ndo kila kile batu ya mira o kero mpinga wako kwa kupigana ukialia anto support mwenzako wote kwa serikali ikono kwa mtu ya mira support na umete no ndo aina serious mwete turena yao yawe kinyake de serious kana kenda no to kwa mtu ya mira tubandi kwa ya uma kenda ndo itaja ewa no tadia do no ndo bambi mira mede kana mete na unde mete mira mayani ya kwa riwa mede oya kabwitwa kawa akwariwa mede ne kwa kabwitwa papo lekali kadu na baba wake kwa elia ekwarurwa ali yo tomatura mesa matu kwa mede ne mbi na ikibera kake okay bwe sana tuya kirewe iku ina tutiathongia kibiure bado lakini kwina biuri bigana na kuona tayari biethere tubigituma kwa kiuragwa CS mithikari nturi au mete nyambene munya au mete nyambene weno ikino ntu thini no chemera chithire twiri wa mona utwiki kwethere to kwina makabinet bauremi baumete rutero miraya ndawa labda ntikomea kana omba kwa wene chokire ontubu ndakura kim thine miranya atongeri ngo burakuwatanira wari lesoro etula mantu unioni burayinge na mantu ya muri myomera atethuka bila na maana lesoro ruwa lentore na lele kwaririe mantu ya yemira lentore ka tura kwaririe mantu ya mira na siume bili bithiri lentore na wire atongeri tukarenthi tumenye bura twatethie mira yetu kinyoka ro magilengo na lale ruwa ko gwethio mantu ya mira ukari ukikarite nthi bwaranirie na bwetaki raisi pura buto kwenda mira yetu yitao na oyitao bila bina thina ankura ruare kimbia bina thina Meru County kana na kwetu na nyambe na tumete no babe bok siasa uju kwenda ositithia uju na maarufu ini kwa mantu amira muntu asiyenga siasa itakokwenda kumbira kwena kuria kwereno gatagatika waziri na atongoria ba union na ba biama bya mira no ngure waziri ateta na union yeye bantu lisoro burankumenya nontu bambere union ye balisoro itena arimba mira bonde itena biasa ba mira bonde namba wanu kya wete gembe centro ke baba mira lakini union igana twena cho ya mira kiongozi union ye balisoro jina oruniana ito na sia Meru ila nkomenya ni thatu union ila siro merete mantu amira okay tuendelee nontu bambere ontukura le CS ateta ni ya union ye balisoro kayina kateo sibinge sana ndio amerondo nao atatu kwenda tutheri kayina kateo sibinge muno ndikire branku aki union ni thatu inde iyo amerondo nao imo ina ndia batichoro egido ni au nenge ni au wono tukumenya bila nkwariri ndia union ya balisoro okay arwa te kwariri ite yao ndia redi yeke eyiromere au anu no chamani na yubaromerete ite narimba mirabo nthe nontu barabe kuika kundi kantu bati kwanenya 20 mirani ete menya kubangiro ni antu batano kana batatu no mwanka tukale twende twina CS nontu twina CS to agriculture tukale nthe na antu bonde tusise kasao Meru County nontu twende kai bitu meta mira ukawete gembe central na le solo mete nwenga weku ki union babe mantile atekwo ajubu atekwo ajubu karume ateki union yo gender atekwo tukona bakitheta ukona union ne twana tubwethetwe number 2 union ye kwa mpesa itara kiraito lakini totona muntu utethukite ni mpesa ucio yu yekirirwe rwaruke akurie mukari utethukite na union yetethete rwarutua thoko icio ngo bakuri betere kuria utethwa ko kinyemwe efaindi muntu nyambene kwitha kweruka yendie mira uticho ko ntobera kwaria tukweleweka baibo ntukura mbere wambe uchunguzo mindu kwariria na mtu age studio batu kana studio kama inaitite na nibienda kwenda kwariria no ntu na bwana mutai na kuna itu kwaria no kwemiru ni kuona itu kuari ku
Kwa mtu aria awa union ni thatu kuringa na katiba union ni batu kuwithwe mwana nyo kumenya kithane kawa ni imwe iwe ta kawa batu kuthi union ye imwe kithe yonto ya society bitha kuntu mwanya mwanya ikabwithia mbio union na sako itokweleano ende ndakaini mwenge sako yongo ya yeto tenge mwana sungoje simenyamaza wakati ulikuwa unaongea na no yake no tenge mwana gato gwecheo gato gwache no ndo atekwa atikira kibaria no tukari endelea bwana chea nisikise mtu atekwa macheria imbi na hata mimi isa wona siku kibe meda kwa kidogo kintuki mwaki mantu ya sako isiekuo sutuna sako mwanja ile ibudi 20 ile ibudi union sako emeyuso ilikuwa sako ya memfatira ilikuwa sako nyambene ilikuwa union anayu ivatu twena arimbabu de society bege benoth baba na Samaria bena bamwende Ebola kandu mwanya mwanya society rwabiti ngyo kwene ngelare ina twagito mwenda ni yanayu inya kwenda seigembe centru guru kithano kwena yandambiro kanjo irwamiri ni John kwena ngenio ya kiengo irwamiri ni musanto itheria kwena ngenio ya igembe centru yondo burekari hizo ndo members ugatara igembe south twena yathero kaiti twena yathero kaiti society twena ngenio ya igembe south yongwa na twena ciondo ninya kwena ngenio irwamiri ibasota hivi kwa yana itano kwena tiganya east na kuchiuchu kumakunate mwanka ndene yawadi chonde no kwe that stena yele stena society itokweleano ukaita na imenti twena kuntu kuwetwa joro iboro iba kuthia dai society yo itokweleano na beke union twatara uchionda dai muntu akwareria tanto 20 nyeto kwa society nanto 20 kurukie kana atukwa kwa kui kinya komete mabasi kenda ore muntu akwaria bo atamenya boya tatu union yakwareria itana ngombesa na kenda kumbesa nenkerwa na itokuyi twaerwe milioni inya na ngiri magana yanana ni Meru County na hivyo ndahari mtu kwengida ntariria mbesu nge chionto chira ni bato yare ni urongo ni amba betera achote batwe na indare Meru County twatiri mana na tongere ba union 14 turera DG na wasiri wa mbia na wa agriculture twaina wasiri ngoroke batano na mtu cooperative CEO wetu cooperative sibo bisa uto mutia turagwa mbesu ni dia tunasi yaurire no tutakile muremi wambi wamira milioni ya ngiri manana ndio kumege sako pe union tabate 10 na te certificate ya itokwaleano lakini kiongozi ri mbeche ino kulingana chieru ikuthi kire union kulingana bwandero chia tamba ikwaria skisa ikwaria kan kwaria kenda urokuba bo kwaria etasuguze na huko bankaria itwithiete ngaba na kawira mwangaza aina rekondi yetu ya members gato ale milioni 5 ngiri manana besira mtu ya irarite na iterukite kambugule timbu tuende ndare akwa tuende ndare ku ko wende batu tutana kulukia yu o me yu dirika ne viate no wete na milioni 35 no tu safari mbere itwara milioni 20 to wa milioni 20 sako ya wa milioni nya na ngiri manana 50 itokweleano bezingi to ya dia to ta jona ida chedere no tu sako ya hero na sako ke ko bere kwa microfinance ko brand ba guhanika to nekero bia jamira ni urongo itokweleano point yere orendi kwena madhaba kubuto mbunge county assembly eto birwa baisungu sambe sa ibahu bachainde kana chieta aguna nkoyete exactly itokweleano orendi ibonte ringavimo bwata no tokuira kenda mtu ethelewe orendi ko diatwa no ntu andoi ke wantu hasoro na milioni 20 boya thatu woni ngeta toeta Congo tutete na mbia Meru County semira tuete ndegura Congo to sponsor ni Ikwete tuko pamoja ni Ikwete ni arire ndege ni arire nyumba itorere ni arire pandre mwetu ko batu taro county government tuete Djibouti na to ari Djibouti katuete ri ngarama ya kuba Djibouti
twena woni netonga na mtoto sakinjo na kile kwa ndani kile kwanza pesa huwa tugerere tumete na meru Kenya turekira pesa kwa tona ngarama tu na huko ngo hombia cia miraa ndi atubarakia is no rongo na ibo ndo kwaja kenda mukario meru wetho rakwenda athiatere oro tare pesa yu na batu tuingwa orua muno no mwanga itangazo no wetera mbecu yetu. Bwega sana kiongozi, do you have anything wena bokuga kire mantu mumu chiauga mantule soro akua no ndriane ayo no chairman na tembesa sija wana no chairman akara akuthiata na no chairman yo union namba 2 wote mbesa sio wana ombra mbele wote union wote mbesa union yo yekiri lakini thai no kuya mbesa milioni nya te union hata bwana kwenda union na saku saku enu yekiri mbesa milioni nya yeku ngoja kidogo te kwa ni arimi dikira yari minote mulimi otethuka na mbesa ino nya gwika nacio ndrene ukimenya nyono ona TV nikara nkero ngatantu unutona kwantu akiwa noteria guoria Nairobi undi aho guoria Nairobi kwa moja mapa mirate ni kumenya nyino ngurenya bawe egite ndreno uthiatete mbia ciaku lakini yankwire ngoja nataka aseme kweli akwire rwari thina ya mira na inkwenda kura ngavana inkuwe gukwa mbesa ni guthiato tesa ko naria uma no twekire ndena rekorongo jamiru kila restaurant kwire kila ndo ngureka waria mwete omwe ankure kim adi no kimure kwa tuka teta mtu mode gendene ka kurongo jamiru ndothire ndibeti ethire itumia kuthira kwena mtoto uyu kiongozi na ete omonde gendene mbesa ici se lisoro ira bae thirikari account mbesa ici tateithia murimi wa miraa no getha ciateithia murimi wa miraa nuri gotethukire mbesa ucio akayuku hata si mkulima wa miraa o atiria wode murimi wa miraa mi lisoro atumenye no akwari nwe anyway gaturekere na ndio tukumya miraa kwena kidene autodia tena kwa polisi kona umbireo kwena kiure kiria kiuritwe gichia kirirua ngugi ya union ira nene yethagirwo iririku chairman wa thina mbere kwa gitutaragiria na muno nkuruki na achievement iriku baruthite kiri arimi ba miraa ni bwega muri uri kiu na mwene asante no na dia de tukua ngwe union no veteri ngwe union no veteri kithia ku no kukomboka union ni kirari mbayo kera tuthiatira kana union yakathiatira muremi agatebuka for example ya mantu tukwari mantu ya miraa kuthiatira thirikari kenda thirikari yuke mantu ya miraa ngwe union ni wende thoko cia miraa ri tuthaire ngwe union betukutha ina tongeire bara inabo bakata na thirikari thoko icio thikonekana for example yabo ntwenge ndagure ko ndari tukuya ndagure ngwe yetu number 1 kubangira miraa sheria eto magite na tu na mbuku le tubudhitie ikomete kali ntore Nairobi ngite nao na kwena ke tubudhitie counting government na kwena ke tubudhitie niyo kwa kuria itokweleano seri chamna buyeta no nto murimi wa miraa atura dhulumene atura dhulumi wake na mubiashara beto amirwa for example thai miraa ibangwa na timetable luare batuba itokweleano ndege ibuthiretwe tons ile batuka mata mbere tukamata tani kuma 80 70 witia mbere lakini taitu kumata 19 wetandiriwa Somali itokweleano ikateo zibaba bakubanga ngwe union iko sukuma kende kateo zibara baikora thirikari ingilia itokweleano bebele kebela ketha kesoko uru ya ibira bingi no ngwe union ko union iteta kutheta mantu ambia union ngwe yayo ikuona ni kweli muremi wora abathurite aisasa wene turi abo bigele otentu kutwetia mwegembe shilingi 5 cia kuthiatira mantu a miraa itokweleano otentu kutwakarande twera mwegembe na sange mbesa kinya twakande methene katua mantu a turitete tuingwene kenda tuthia rimbeto na woni ingwa ndi murimi number 1 nditetheria na nkaria mantu a miraa ruari yakongela nkonia ngiriere tate ngicha kwena itokweleano ndene mucho mori yakongela ngiriere njeo jutonyana ko ndo ya miraa kibe ndo yakiekwa na nimbi kuthetera ndura na ntwa kuthera kandi imuntu na ngethia mbere okiaria ntare wa chiringi 5 no te muntu ombothere 10 beya muntu ko bingi aria mantu union na yawe union na saku na we saku ya ero milioni 5 milioni nya na ngiri manana union itawa te 10 itawa tambio 10 ombu ine ugete union udebia imurongo ya achievement ira union irothete so far kuma bukuru tha union ino tubuli kama ntoma ngi muno menya ndakweleza
union yemwe yari ndigure Kongo Biagirite Kongo kuletea mantu aboko thoko nionekanire onekanire okay union niyo yemwe yari ndiguru ya Djibouti mirani kuma Kenya kathi Kongo as watoka Nigeria mbali Nigeria okay kwe buntu ari na ari yamwe yamuno awathine tu twimiru katuri hano tongeria utongeria bokana babungi antu butaithia miru gwatuiga muntu akaulwa kithia miru ikuru uyu ya woni rwa itwe na ndake ya antu twari mantu ya tuboteithia antu betu ba miru uyu tugambia kura na antu tuwa na antu bakuthithia tutaithia antu betu number 1 betu twari ndigura Djibouti itwari tukwiria kanya ka siasa na ito tugutia kanya ka siasa kwi batenda bero ku yathoko emira watere hanio itukweleano ndondo mami ende au kugero ngani wa kya kuthia tirontu bwateithia miru umwe wele number 1 woni nguciaka na wateto ringi ndondo ya bitu la ucia sene nikio ntuko na tongire baba ineuru na ibo ndo begua nyanki ndio yili kya kurwa nyanki gicumia kwena tongire bari ku baba ngaku kuja kurwa bagetia kabana 2022 kwe baba hariko nabo benda kurwa ibo bena na thoko eriku kwa twegere bagupingana na onu eno na arauru onu no nandi twapingana monga tokinya cia sene antu ara kwari mira Djibouti irarwama na kindu tari o waki direct airline kuma Kenya with Djibouti boko twari nabo na batu tekiro ikamera ndi kuri twari gisa na kuma Djibouti twari gisa ni 20 km with border ine bo twari ti abo duatakanite mira kyo kinya Djibouti ba twaikamera ndi kuri arigisha nyangari ko ende ya sasa kinyirire ya me mapingano kinda gukinde mantu thoko yarwa mira ariku aro kamera yes kwa mireti kinyaga ndiguroni eno itikinya ndu kindi ta ndu Kongo wenda pole kidogo okay bwega sana bwana ikundi ntikumenya thini no chithire tuirio gatika mira chumba mbio ngerekana ere kuyumba labda kwiwe kirotho gutigira ati thina ini kuthira na murimi ura wa mira na gintu ya ukenera ko gintu manjiririo kwira oria mbere ne kwira okenda thina mira thira mwanka thai imuntu to amethika linturi nuntu nyo CS tu agriculture ni murimi wa mira akariende atongeria babe twina ma MP betu ma MP kenda bakwenda bathina cia mira na baki thiani atongeri baba lisoro bareke kurwa bongo ko bongwa kithi lisoro na union ye kweba opinga na bakiwa lisoro wote bua na wote bua wa lisoro yatwira mithika iba andriembi iba usukuma kuona na hata mithika ombo tetheria wa lisoro na mithika batita na iria no ntobwa mbere lisoro no pinga mithika nduru ya mithika na ndendo kuratire union ibe na siu angura kimutwaria uma buburio na mbere awira mbere ngavana etu Miru union iki akulo sie kwewa thiringi no ntobwa mbere mbesiri tikinyila murimi omira lisoro yo nini ye boy baero mpesa milioni baero we lakini mbesiri rwari itatethia murimi omira namba tu ibatumire mpesa wetambira Kongo anga wapi lakini utebie murimi omira atethuka no ntobwa mbere mirere teta kuo kwebi mpesa batumire otheri uthino betire namba batwira imbe cheme buko yao chiari utimbe sema buko yo na tomba tambia ciaku nawe umawe we ta Kongo na thiringi yaku utikumea nawe acogeria mpesa hii nukuo boy bekirwe mpesa milioni na milioni nyutu icio bekirwe ka mpesa milioni nya getha yo loan ile ka to yo loan ya milioni 1 kata so unde mpesa ubacogerie na icio orire nau namba tu kan kwere kithi tukwenda utethia mira ituige siasa kandu tukarenthe tutare atongeri bara bombo utethia mira yetu nontu twina mwana tu wasiri na itu support wasiri sana nontu wasiri atutethia thai mithika atethi kimera kiki mira na kieta kuraya kenda tumba kurura mira nthire ingi kwa raisi atariririe mantu mira ruari musemanio lare kiu tishu inene muno nontu bambere atongeri betu bariara babatu karande bakawatanira nontu mbere nyinso karika yushu ngatho muno nontu nasukumira mira ira kinyara ya kinyere thai bia tubati kwariria na temire kaumakia ke kateo si isi ya airport sikubanga bura mire bati ano na kateo si sirikiana nao na masinani kitharu ile soro no juno na ateko mya kateo sira iba obra bari yakora nyamiru kana antu bakuma ku agatwira ibwega kwina nchabe gutopa atweru garaithete entere chia mugutano atwira atongorie gatwina mbere kwa tukinenkanagira heshima na ikengo kinya gutetheria kimera gitu kugagikura bwega bwega sana kiongozi atongorie bwega bena kinya heshima I think kengo gutetheria kinya kimera kigitu kimera kinambere kwa gikura
ndiko me bwana chia kethirwa bwiye cartel no chikaraga na airport ba nontu bwiye tubuke weto muno na ukirekebisha gu kwina kiure kingi kuletwaga kambwe kidogo au okay mbere kwiro nchokeri muntu kwibwa ari agwa tukuru amethika woni ndai support omethika ini support omethika number 1 onye tamu support ya ngori amuro murwaria na kamba dio na itubi 2016 bori ndo era yari kuo 2016 ko tukainya ko bai kinde no to ba ndo methika na ora wari oromba ke tiko imene bori igwa onda hari umwo wikwa ndene ngiro era u methika 2016 woni morwiri na ante na into byakwa na methika ga yanya cyakwa taria au onende itokweleanwa na methika hari usinda siezi methika woni tozenya methika thirikari kuyukwa ekenya kwanza iwoni number 1 koyokia antu na kilipu sieko iwoni muambon koyokia antu kuromba William Ruto atwe mwana wetu methika lentore wasiri atuteri toitarini koicho de mtu akwali chorongo ni ntobambi arona kato ne gobi na methika woni tutina nyavo kuna methika is my friend tutoriana methika kambara kia uma ya bro kona dai bare kia kweli bure karia ontubo kwaria no ntubo wake muntu yako yakwe na njenda ciake naricio bona number 1 mutegeri utegete TV yuwethe no na iko arego mantu ya iria ngicokera ringi no na iko arego mantu akaua no na iko arego mantu mayani mantu ya ikundi byo byo kurikuo endu miretera ito na tongere bau ende nkasi amero nkebera ibari na batari otibarongo ya tunongo cia nduguri ari okay bwega kwigiro ndo mbure mbere ma gatwari mantu mama konna cartels baba airport no ntubuye utubuke wetawa sana ndiko miaka biuta atongore bwiye ibao bathia na mbere kana cartels ni bao kwibonga kuira na boruaga na bwata kuona ati kwe mantu yenda thirikari yongwa ingilie na union itumba wa union kuwa ke butugwa na muromo itokweleano wa union ibule ringi utheteri imbi kuthetera kwena ndola iko ndola inya o kilo imwe bombe na mwiro athigiri na bunka mukenya athigiri kwa ntu aidha kwe barabe na Nairobi peko ntu mwa Kisumu ayo ndoreti kureba ko ibathigiri tu antu beto amiru bathikara mantu akimeru muno tukera ke TV ino ke ndene ya airport kwe ndola inya o kilo imwe kilo imwe ta ndola inya kilo imwe ilikuwa shilingi 150 ka 140 osabe nangwe watala kilo imwe 600 watala kilo nkoni emwe ina kilo egana kilo egana by 600 is 60,000 pamba ila 14 bakurukia itokweleano na 14 bakurukia kilo egana 60,000 watala 19,000 kilograms ile iweta ndegura Somali waitala na ndola inya waitala na 600 ile ya 11,400,000 pande iweta na ibo ntuntegera kwaria na ibo ntunkera amiru beto ochulwa ntulwe kitha ko kwambo ntulia no ndo amirite haki na murungu no ande yangu editaira mira itokwenda muse 11,400,000 ikiokinya ndene Meru County yakira muri ondi omwe na kamunde mikaka nini na kaka tate na karururu mbesa iro itangasa Meru yonde tukaura ikwatie tukaura mboka tukaura karate yabo tukaura mbere tukambitura mari toka nyumba 11,000,000 kyagoreke kurikerwa nebwo ntu woni tukuthetera na yuno nibya byaterete ikura thirikari biyo thirikari 11,400,000 niwe tontuku milioni ko na mangiri mare niwe tontu otuku na batu muri oyo wetu ikuro kire CS mete kale ntore ate kwe na milioni ngwe tareku ya boro uru hare kele awa airport kwenda Kateos John Paul kwenda Kateos na were kwenda mtu wetu Taitumu awa ndani airport kwenda Kateos yune yekiwa kwenda Kateos kebite makosa hare ko kwenda Kateos baikuo na muntu rabati kwaira muri oyo ni mwana wetu CS mete kale ntore abati otoria Kateos babugwa baikore bareko twakarambe methene toni 14 bari ina habari bari baitira CS yakadita atekomenya lakini ukona tu antu yontu ya baba kuruba bakari mwana mwaka kando ukebakiwa kama kwenda bia hatu kwenda pesa batu no timu tuta pesa milioni wanda nkadere milioni 130 naira sore bake naira baba ndia kwenda lakini 11 milioni you don't ntuku CS wetu atudiatere yabura batu tuyana bawe tukurira tukua itokuinywa abatukure nimbakorira ba
so timu ya aroametia kunengera mbia no tutamigwa ringi siama mtu akware unyotegere ndesti kabi goda kuthithwa migwa ndo ndati chikirwa itokweleano kabi na ndi kwa kuthithwa baki ya kuya batia certificate na ibu undenda weya ndenda chama ni ukuto yan bia document chakwa na kama nikitano kwenda next week twite ita chama ni wa association hiyo nani mbia na document chake tuoni ameru no ibawera itine itokweleano kama kira kubwethwa takwera ntaonga ukweli hapa isiasa ikuri wa ile charingo 2022 baba supporters kwa kuntu fulani itokweleano nikio ntokuva kutena ngwataniro kuna tere katuringane ba na batu ali mwambo yumwe sisi hatutaki pesa turenda mira yarirwe ndo line ireke kurewa murimio mira tethuke mubui mira tethuke mubiacha tethuke mirwe twite mbere milioni warundate nili bali bagwa kuda kuria. Okay, bwega sana. Bwana ikundi tikumeka we na bakuwa mbere rutio magaruka kero alioru kana kire utukwaragiria. Kambere mutongeria tole soro. Mantu ya union yeje. Utiro yakagwa tethie murimi omira. Woka pinga union. No to you are not a member. Kira na point. Yabi mbo to ma union ya gera tethie arimi ba mira. Ka union ya ria make mingi na murimi omira ataindika neo. Union ni katiba. Na cooperatives siekuo na certificate wenyo e county government e national government. Itokweleano atapati kuitwa jiekuo. Kama unataka nenda udashama yako. Nenda kumeteka ndore akupatie pesa. Ukule. Union ngo ya yiko tatira kemera. Ubebi ike kwenda. Gwetha taira ugetha ni betera ruare riu tongerete we chairman angora finance ugetha ketha tara murimi ruare omira ruare CS aroma bo ibengwe tuna kateos namba isile tuna kateos bara bara ara na babe nao masinani mutu kwenda kuthiria bonde kuno kuno finance atu murimi woni mya bombe de murimi nande office ya kuthia takateos bara maike kotini nambi ora batu kuthia takateos wate kwa lobia kuira chairman wapi waziri wa agriculture nwambi ande chairman ya wewe waziri wa agriculture nwambi nwangwele lakini uma kiongozi awerwe ankwele waziri wa waziri nwangwele ku wa agriculture kila mtu kwenda ndo banyambene itubwe ode nyambene igirima nyambene ankwele murome antoba gatu watu naonda kidogo gatu watu naonda kidogo antoba kwa ba ibatimwe kwa nyambene na baiba kabila ba woni bage mantu amuturo kwenda twali mantu kweli ba tukaita Meru toburanga bana umwe ara Meru county iyo kwa Meru waramba ile kwali na kitha bali uma mumeru ara wende ari ai na uru wa kwaria untu wa Meru ara da movement asikusu msungoja bwana ya kwario ekore ambiende woke vile mole biko betone kanira boba ku deal na cartel boba ko bago coordinate na twenda chairman yo union ate tuenda kile number 1 tuenda kuthiria kateo sire inara ni nyai masinani yao union yake iromeri kidani soro anyway gatu mgaruke break kidogo tulia marando alafu wana tuachokera muraithiri wa Meru TV tukaina mbere kwa tukithoma message yaku kuona bari antu kathomba babe the tubakirania na atio gorobwe mudirikana kwarania na atio kurukira 0707619001 na turiuria kiuria kiuthu tu kinyamara kakithiritwe kiri ndeni ya kimera gikamira gikathirathirwa ata ibao bethiritwe bari thina nene kana bakira tukinyamara giki gia kimera kia mira inyumia kagita kate kuraya tukaikuraya no twachokera tukaina mbere kwigua tukiendeleaga kathega burume bai baba kamatiba Thabiti Sacco ndio sako ya kwetu ongeretie mantone jaki mbesha na tuleje ukinyira kiroto gyaku
nitwejanaga utungata bwa mithemba iji normal savings, jaza savings account, the BT Toto savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, Wamini savings, institutional savings, microcredit savings account, na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kredo angisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekuro, kianjai, adhi, na kinyarare. Kana uturingira thimu gokorokera namba iji 0701911765 kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Nyonto bwabata kubamenya na kumenya jamani jarabaga na kogecha kiri mugongo na bure hapo abatikire bagwete ndea itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa. Nikiri mubango jwa Rumuri Extra tukushondesha Juma kwa mbele dhaidiri shogoro mwanka dhaidhato ugwatete na Faminas wakimadhi. Rumuri Extra gatuba murike na tuba menye. Wega murithire kwa Meru TV gatu inambere kwa tuicho kagena. Thank you very much kire barabo ndeba dite nambere kuraithira mubango akina Matu akina Karendi barabo ndakona tuba dite nambere kwa bakiwa ga watching na baba nge kuona bakina nambere kwa bakiwa ya biore bya waga otu ndani ya studio tukainambere kwa tukirira gira byo ndirikana yo kurukira 0707619001 eneo omba kuinambira kuigwa ukiaranagia na atia ndani ya studio ukainambira kwa labda ukore kure yaku kana wena ntubunde wabo kwa kuinambira kwa ukiaragiria tukainambira kuigwa tukibwaragiria andeni ya studio. Karibuni sana tena viongozi ya kuinambira kwa tukiendelea kana ndio tutosha wakati tukainambira kwa tukiri bagire mwe bire byanko na tore tu alo kwina kiure kya last week kiure tu amantu makona athoko kwetherwa ikinga wa imbiyo yongo ya ena thina turingienda kiongozi athinambere kwigwa agitwerezagira kinaga ubaga nikithe kinaya ubaya kinaga ubaga ngutene kwenda kwanda imbiyo yongo ya ena thina kiongozi. Thank you kabla kwa mutageti wote atogeti. Thank you very much au kuvyatira kumenya akiye kwineri na murimi uguba kile kiu kainindikite kagwira ni natwe antu babetu ba Rwanda bamwita Rwanda mirahira ita Somali yuma kuma egembe isidwa atheru ga isidwa weta atheru rengi nyo ira nyo atheru bujine lwa nagetha na mirire Rwanda nyo itambi uru Somali
Tokweliano ya baila bio binara euro nara bitaje toko no ndo boko yo neke Kenya ibe mu beda mu teke di lewe ko muntu awu likite muntu amira yake ta soma de beda mira ira me yaru na mira ira me yaru itanara yo katios bakarire Nairobi airport mira itu bone Somali ba ne antu bana 4 people only mira digo Somali na bo ibo bakarire tende de ira iwe from Lumbandi Tokweliano katio ba epuo in office fulani tuzo meisi hapo chita ambe sai kama ko ilinturi on to ke to akaba ko ingatu ngania kwena office fulani tuzo meisi na sungusto to beta yapo temengi to mo jona yapo tia mbere kilo mo yukuma kuo uri anda ora nyo kilo Itokweliano nende kenda mu biashara onwe amba kuri anda ora nyaira agabanga time table kenda mere kinyo mureki yomba kwena ma ba to mira kimwe kimwe yambo kinyankonia on 20 ina mwanja ya soka baka banga rege bati mira tuko izatu bati ile mira tuko izatu are mi bari mitemira wantu bakuri baije bakendia mira stoka na myunde ene kate ozibai baba bangano ntu nobo ene wita Somali nobo ende mira ndegene nekio ntu tukwa batwe thirikari ankwenda kuna owo mbone kire nekio ntu tukwa thirikari tukaya union na babo bokari yaremi boto support tota thirikari tuibwe kate ozibra bebele kuo mira yote mbele bitandwa Somali eminge na kichoke tanga ambere kenda mira yuma miundene arimbeto bataduka bwana gikundi tikomeka wino ntu bomba ko kenda kuga mbere rutia dekire labda wali rokoni na kimera ndenda kuna mtonge yote sono atiri na kwe mwamba kwenda abindiro arua CS yote metheka atona mundu wa kulimamira tawo budi ibo wala mbele ato kwa mugana kuibwa kwanta budi uri le solo ri ukenda le solo no media kore aya nara kwa no CS msima nditoroba tena mundu wa kulimamira de muame theka imulimiomira number 1 no kenda kwa muntu ngino atutete mira imetheka no ntuno gisithine mira no bomete athina na mbrode nje kateo senkulereke sisirikana na isi na amasinani na tuenda kuruta bombe kibika teo sirie masinani na yobi bombe tuenge tubwithie antu bangi niyo babombo tete na ete kwa tinyantu akora na bako sita bombe muntu atora TV na rojwa imira otora kwa abu mira ne ulinga siasa barabara ateti ba mira pateti mira bura ngitu ajumbe betu bo batatu nyantu ari mira na ibisiti na semira Pero bombo to mapata ale atongerie kuma constituency lebo umete kidani antu ya tutale 2020 tukara ende to na brato atende kimera kietu kemera tikwanga union ene godatara mera uratura na godatara mera uteke tuno yake kato ara ande to bange mera ya kule ko siasa ene ko mera watu bomba da kuronga kwa de mamtamezeka Mutege joko to kwa sia waja mutege joko elete atuteba wa si ngoja bwana mundro kwa ile ndani manto amelefika ye muntu atakuwa leo diswato bwana kwa duro tu break ngoja kidogo wewe kumwaro kama maybe man kama kidogo hicho ndo kwa TV ni ngata mpro na wale mandirari no amefika tuya bana ndiko tuko betu to na mtu kufikiria anyway gato ndio kiongozi ndabwire woni ndenda kupeta na muntu na ote muntu weto no atonge no bato baba bwire nya batwe nditime utigira mu kwende sawe okay gato mwekanye kiongozi sasa sema mimi wangu ipo muntu akakuga agenda aida kuruma kantu kontu bano bendirengi no nyo mufikiro dikirira kumenya union tembieri no tembieri nkero itokwanyalo point na bwana ukakuta no kwenda aida mndiwe toka mutogere fulani ya uketha union uthi pesa bwana sio muterekana nio sunyamaze bwana kwa rutara mwingi ngutheri sunyamaze bwana bwana ondo gwakira kwa mantu gwa mateka atemunda bombere methika na ure munda yo kindani aura thai bina mira kitumba yo guo kuwa we bwana nyo teme kuto kwariria ateme nyo we na ure munda kindani na ure munda tobochu ina mira ndabotali ayo ndo tonti chikumira kuonde na union netalete matina milioni mwe ngiribe 60 milioni 60 itokweleano chama italete tiaro rende watemenya kuotheri no ndunyamo tito dilunga utana beto ne kila gawe itokweleano no yabro kuona kwina ntu bakari baimenti ko ntu ko midongo batire be idongo na baimenti
ugathira kwina iria ni mwaka kaua bai kubali mama ri batirimete mbio kaua ni bonye mbere kari itokweleano na kwa hivyo menda kwenda antu betu itothire kwenda kumathiro kidogo utakisia munturo kura thina ibo menda kwira mwiru wethelewe na mwiru na kwenda itukuwa thaia no ntu mukariura wenthe arimite mirere ta Somali ainoru nina wa thaia ria kwaria na ndio bo mirego yonthe na ndiba yonthe itandhiwe Somali ikinama ngaguma sara kwire mungu turirathi kwire mungu kuitambezi kai motura oundita no bo bangila bibia remere na ndaromba TV emeru ndari kuntwende ruwa na kubon kuromba director bayo bonde bete machinani badi onge na utumete kwetu igembe isti loachoni iri chondo mwanka wetanjeba kuna te wetanjeba mulango kuonde bete bone mere mona au ila bishingile dirire ukulukira muremi mirayo kete kona kowe bamureka na bakamureka muntu yo kuya korongwa studio clip ya kaumai kona niwobo nuro nurongo itokweleano kenda muremi wenda fikire na bikira bibia bida kwaria ukenda kwe biringi union yaitia muntu kanene nkerwa iraria nigo kotini itokweleano ndi twatura keni ne twatokwa kemantu yorongo tungatona kima ni bwega sana kwina kiuria ntugi kuriaga ukinyakio kianda ithe no gora kurite kiuria ntugi union irithirie ta ngwiti antu ba wambirie the other time na antu ba tuyamira ntugi abetata ntugi union babangirite ata bitu bagita batwe mireke awitia abiasara beto ana kwa mele Somali baba ndakole ntugi sana tuyamira untu ntungi muita mubundi nontu ibo babu de kemira ka dongo baita Somali era dungu bichonde bauni antu beto maana iro mbareto mireke awitia kile batu ya itondu kilo ba chiringiana batu na wanu bepte itokweleano na otemu tu omekudhulumiwa union iriwo union era chiringi muno ile kabete muremi mtungiu na mubiashara na kuntu ndahitugenda harea union kire bukuletea budhitie ya kire ofisi sionde ne bangete sheria ila akaba murimi onda kuria mera ringa ntugote togila ne kaku onte batuku yo kwambire kila kamba tutomire kwa kinanga ikia na wako yombendia mira for example na wetu tonto no na mire na ruru wetu yo batu anotokiza yale mantu ya murimi mire ke uturi wandi watu ndayade kwa ku kila yaku na nke yo kurira utubatu kwendia mtunge mukambia tutomira yao yako itokweleano alafu na Somali kicho ndo chitaguma orende woro ndari na muchemanyo na Somali na tukana tena muchemanyo next week baba tu bali amawa baba konja ala ironchwa nawe ugotomra yeku oteritani musumari abatuchokeria na twakikisha kicho ndo ikoyora kinekenda muremi wetu ya woni muremi na muntu yo muremi na muremi uronge ategeterege bakilake wita netembesa itokweleano no ntumuremi wetu kana mbiasa wetu batu abiasa betu abeta kumbuke Somali bakya kutura mira ibenye kokulu kina bokumasari nge muno ukona mu biashara kula mira ruari akala kaura mira na kunya ngiriana ukona mu Somali akarande abo ayi bakubanga akaboro kire mira no urere 50 mu biashara wetu ayigirwa sare kida ko de matatu akuma asa 200 bebu sebute ko utu na chicho ndu bangite na itu akaitete na biashara last week tuetekanije tukabanga mpango yonde kenda bateko na sara kenda uroko una sara union yena wakili wayo no kutetera murebi na biashara ya mutetera yes bwega sana thank you very much ntukumenya untu ba muthiabwa umba ko kenda kwariria bokone na kimera kemera bere tutiari mantu bangi labda tukireka giki bila beta kwaria kabeda kwira antu betu twari sauti imwe tutere kimera kiketu na mbere antu betu kinya muntu akwangirie imwe weta kupinga untu ba mira arimi baetu bwe andosi betu ba twendete kinya muntu akwangirie imwe tukupinga kimera kiro yaira wele kimera kikyo kira mono ku yo kimuthomethakia nikyo owe wetana ko nangwe wikira ningukuromba bonde abari bonde passport kimera na ngetangaza tariki 20 twena committee members bara bonde babu union musemanio kenda antu ya baba tekome batora Nairobi bakuya union teyo bone kwena committee members ba union yereko eu ko tubangite musemanio nkubaro kayisa bonde committee members almost 200 bonde beye twari turi amwe tutetera kimaki
tostwe methika lento support ya to kare manto methika lento support to kemura to kromba president botane na wasio to methika lento re papingane na kate osi mire to ikona dawa na to gatebuka na ngomba support butorombere kenda onto bombekana na anthu baba gumira batabotumisa ibwega sana. Thank you very much. Ntiye rwarero karwatire mwanki ndio na message keya koya kwina Silas arima aumete na arantere chero iri ari ri to the chair comma ekaya kwithirwa andikite na gichungu if union has no money they are working toward Mila farmers, how are they benefiting if not stealing from the farmers? Nisaidazi kumanara roire rera ebweza na kwina nchambe ngiri yawe to mukundi riga rwari rwe mundi rwari rwega sana at least murimi akainambere kwigwa akimenyaga mwerekera ungwa wa kimera gege kemera bora withiritwe ukithi nambere kwina nge kuga to the chairman, congratulations to the good work and Meru should embrace peace and okay sawa thank you rero bwana ntubangwera bokuruta kwina oyo nge ugetiaga I support na bingi nkenda berodiria kwibigi benda kwaria twina ari mbaka ithe gatu ametora idhara kidogo baba nontu ndio na bamwe bangi oyo ariuga I support bwana gikundi the cartels are coordinating with our leaders so tunahitaji kufanyiwa kitu ariuga na kuwatania na bwana ikundi kwina cartels ba watu nete na atongorie kogu itukubatura kwegwa tukiruthagirwa gaunto baba ngideona kina Tabitha bariuga watching kwina ngeti weta wata na kumana kwa kinyawe watching rikana iko kurukira 0707619001 kwegwa kwenda kuga kidogo kwina arimba to bakaithe ba mira ikaithe mingi muno na twina sub county mwanja ile mamira na by kimya kiamande kiamande ruyu ntukwimate ati nankethandiri nchoro iboro muchamanione nchoro iboro kwina mire mingi muno tumana embe kurari beto ya nao kenda inyabo tumakwa tatwari mambo yumwe bore ukwe kuota ni mamira na no dimenti kaide ukiamira kwanda ubenarimi kimya kwa tatso muchamanio yo nchoro iboro kimya ki ngaita nau kwa mtugure mantu ya union ngeza timbia aretwa Silas kumanara nte chero ire areoria kirechia okaya kwithirwa union itina mbere they are working towards Mira farmers, how are they benefiting if not stealing from farmers? Kanchoki kidogo kanko muri bwega nenya kidogo ndiki hamuno union ya watili nyari mbara ne bamira ibo bawatelite na tokera bata Nairobi nditacha muko yokwa deja Mira yekwa urangete yeke ni onto pambi kunto mbaririe ndewa nkonie mweke akongelo giritele oni kongelo giriana nkonie mweke kongelo girie komi oni kongela mbeza 1 milioni bobe mbiratu belewe na nikyo onto kona nkithetera kena ingiyambia nkoroki mbona nkithetera bona woni murimi uri ndia kona ciawe na kwetha kwe mtu wana na batwe otokari ote murimi tokara ate tumwetie komi endia bira yeke kuba to twitete tutethia rimbeto twetha history india mwe twari tuitamira kombone yomba twedia family cito yikeya nikyo ndo tulitete na interview yetu bwega sana. Thank you bwana gikundi governor Kaura Mwangaza athiretwa akirutanira ta kuwatambaru kimera Mira tu ya county governor wetu Rutero Mira ate serious Rutero Mira no kunya mtu yara maingi nyakiaria asita ya Mira iya kamera ina ninkwere nge Mira yetu ithi nene sana na reitu tukaruta kateo sisi ebele yao iro Mira yetu ikona ndawa lisoro wetu labena musiba bangete musemanio oritu kumenya ro bati batu twamwelekyo yo Mira yetu mtu to alentore ti kateo sisi yaro ndiao oribo union tene nyambesa na taru arome akuran kiama utena mpesa kiama kugita ko kateo sibi tomete kateo sia Nairobi ye watainya miani ya baraba masinani mpesa isiwona bakiona mpesa weta ke media no tuibaye wa mpesa kateo sia sinarora pakaomba Quran kwa hivyo murimi wa Mira tere totetho kare kithia barabe na mbe batubumbo batethia turuwa atiri urawina ndawe Mira governor to atina ndawe Mira atisi murimo Mira urokumenya murimo wa Mira isi metheka lentore no tunwa wetu mwana wetu no key department ile kusika mantu wa Mira ukethia Mira etiona kiorio itukorona maisha ringi uikoro tura ukethia etiona thaimi thika ale arora
na ndenda nkura uma ara tushigiliete ni atire mira ke kabangirwa na ti union ikabangira mira yetu nontu tibi union yetevye mira utibi na lisobe na miaka kithomba nontu liwa union yetene nya mbesa utemya kurani kya mote na mbesa no tumbo mbrimbia cia ku sekendo ruta ubuya te na to wiwa okuruta mbia cia ku mangirio itendrage wetande kuria ntu thoko utibi ona ke mirera murimi o mira orora ibo ntu gwethia mwana ora mubundiro kubwethia mirera utibi mwana ora tethukana bio no kaba thai kwanza ingusogere thirikari ekenya kwanza nkatho no ntu ithai nya tona kaweya thairo nya iro tona nya bi kuthomethiana turari ana benya mbere bari uta sukuru no ntu mirani ari kuthoku thirikari ira ari kuo no thai twina advantage kakya na itosogere thirikari ekenya kwanza nkatho no ntu mire tu ni wita na ni kona vile kona vira tukwenda ni kuona mire tu tumibangira tukurura thoko na ara thoko na ara mire tu wita kithi Tanzania ara mire ko ingo ao no ntu imwankene raisi baranirie tone bra tugende mire tu Tanzania na Congo na ndire ingo kenda ntu betu batethuka banyambene tumba kuthomethiana betu tuwiti misango waruke vya mire tu keruri Somalia boya nyambene antu batitha bakire ya thina ngavana wetu aki ya nara na mandributi no rira na batu timba sari bakuona ukethia rwariana ekuru baraba kuri leso kuya kura musemani no yura ukethi mbasare bakuya na baba teke ngo sukuru lakini leso rware ithukiri mbia cia Meru County around mamilioni ya mbesa nya leso tumbo ntethia uni lakini ukya mwana mbasare atethia indu kya kolelia ombira ngavana Meru amya kuyali mira au ni urongo tebia atebia nyamya yakusika bia mira no ntu atise mulimo mira koguo ti no buri kwethire twagithetheria kanyoge waku itwegirwe the other time ugitwikana mirani kurirwa nkari ni siju wende to taira onto burari okay kambo egirwe igwa na kontu tuwe kidoto wapenda kwa egirike akurwa ya mtu na ndola kuruburi goto ngene akua ito mini byo tutugwa kwa ni bwera kwa bwe number one mira ikire agriculture na agriculture na develop ikire county government ko unya kawira mandija kwa ya bantu amira ito kwa yano na trepo bibia mbogule ito to bodiri chama la kwa mira na boto na bodiri na boto batu so ito anenkana ile kile office zone tu datu kwa trade na kwa ofisi ya mbeka Ntore na kwa Kawira Mwangaza. Kawira Mwangaza ukuzoge ka ndo bwawe. No ndo na bwana. Na karere na rebi. Na biashara. Bamira Okay. Union. Committee leaders bayo. By union. Okay. Da karere na bonde ibahari ya burato ujombo sowa. Na tuane kanya kanya to ikembugu lete no kabana gomere na tunakarambe nabo na ndinji na hareo. Utokwenda no ibo tukwa mantamba tukubanya no mona kitake no mona mwido na mtomba kudirani to kandi to kwaria itwara ne doko ekongo daine kwa county government kura baba kabya kwaria pata na bikara ne county government ba dokarende bakanya sezi mwe kandi Ntore bakadia to kujonda iteko no to wasiri wa agriculture ai Meru County wasiri wa agriculture mwe kandi Ntore itokwenda no odre de Meru County na national government timu ndo atikwatana ekaje mantoni mira kamera na ibu enti atande kuri kityo shonde kwa Kawira atapata kutamantoa mira no rongwa wa mtu okay biele Kawira Mwangaza kire mbugule ticho twandikire nwenka umboka hape na hari mutungi itokwaliano na bakuria orene ntwali ngezi mo ofisi babu bai mwezi ya 10 twara na bonde nabo kutwege nyawe bitu kwa dia mandwari ku kenda biashara hemba utambale boya mira na toba kwa zamatina ya nimbi itokwaliano pole kwa Kawira hata wana mandwa mira no rongo no upinzani no bwego utemi ngidi kwa toro lakini kile thirikari wenu itwalire kagite kunkwara Wajogi bwana ikulu baraba ule birane kuliro ngali ne ndoko mnyika bori ngapana ndoko likana kwe inanga bana koma kuthiata mira na timu eke ne kwa mirane kuliro ngali ne kankura twaria uma bara rui bare na musemanio na ngavana kubangira
no kimirandri no kimire undri kubangira mantu ya miraki ngavana kankura rware nawe efundi kyanto 20 gitime ya kubangira antu banyambe na constituency vetu ile mamira antu 20 babangira arimi bamira utumba ende rware ndi murimi wa mira nyambe na gutwike nkwe yangu etanto 20 ndebeta kamusemanyo na ndebeta bazuri dibi ndebeta arimi bamira mutumbekana ende rware wembere gembe nothi wambira arimi bamira muntu omwe aguma mutwate no agilisete constituency muzima ye nantu around ngiriana no murimi wa mira ko utebyo mundu agembe nyoto Meru County kura kali yonde ngabana no mwaki itokwaliano odira tubata bakangabana Meru County na kinya kwa tanje ke kawa for example imenti naba limita kawa chairman ni ward union no mwe na kwenda kamete members baba mweteke side ndu chonda ibo betala kwa union ni atukumenya itokwaliano no dira mtuku owake to member union ukabebura wita no mwakawe member wende na society yeku kawe na sabo yeku ukumakelembi ke union na chairman yoko na kalindea ena certificate ye kodi mo nei urite yo nyo anwa ngoja bana no kwata na nikueleze chairman yoko na atari ni society 20 na sako mwanja na yoba ati bantu kutu ka musaba nabo uone ka korongo ya miru gavana itaka kulewa na kemera gukari watuweka na kurwa na kemera ikumaanisha na kurwa na nyambene gavana kankwire nyambene kilima baba kwa bantu nyambene ni antora ukabila nyambene teria nyambene kilima kake na mwitu hatu tu ya Meru County na kama na jagu membe kana kama ile sema yeye na kazi diania ingaba no Meru County o wikaru mantu ya nyambene o ni mukabila kako na kudambia watu wa Meru hatu baba kwa mtega o TV Meru TV hatu tu muntu umwe to kabura mimi ndo ndio zichake cha kingawe ali haya tuendelee kitu kale ya corona aruma dongeria kankura rware bro ule mrani ni no ngari ne tabura ringi nyafu asibaka wira no kega kale na support imerera yin corona ke ka kiroma akera ndi kiongozi ogobokia romba politiki la Meru kwa mrani ko ngari ne ndi ngabana na uno ndo ndi ngabana nyumere nyakwe kwengwa uma miraya nengu kankura watira kanyuka ka DG tumeani nito chobe The BT Sacco nio sako ya kwetu ngeretia mandone jaki mbesha na tuliaje ukinyera kiroto gyaku netwejenaga utungata bwa mithemba ije normal savings jaza savings account the BT Total savings account school fees account the BT fixed deposit Mine savings account, business account, Womini savings, institutional savings, microcredit savings account, na Kenya salary account. Nombe nyo tuliongera kredo wangisieto ile maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi, na kinyarare. Kana uturinge dhimugo kurukira namba eje 0701911765. Kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Nyonto bwabata kubamenya na kumenya jamu manene jarabaga na kogecha kiri mugongo na borea bwabatikire bagwetendea itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa. Nikiri mubango jwa Rumuri Extra tukushondesha Juma kwa mbira dhejiri shogoro mwanka dhaidhato ugwatete na Faminas wa Kimathi. Rumuri Extra gachoba murike na choba menye.
mbere kwa tuicho kagera turere kigo bwana ikundi uritura mantu ma DG ndro mantu angare deputy governor kura ni kurero mira ira yari indro yajiritie kubangwa ekwenga deputy governor ndanda arari nginda kwirire governor uketha na support mire ya 100% kiongozi miambo eke ememeneria amuro kuthukya kurwa kimera kira kya mira no mwakwa oni te kwenda antu banyambene na mira yetu ire yawa niyo tuma kinyantu baimenti uketha ti mira yetu kinya nao uchumi bobo etha buthuki muno mira ni tetha cia asao Kenya msima kinya thirikari ni ona tax ukulukira mirera waruke etha ti mira tax rate wa Meru County etioneka kimera kira kya mira yankwira ringi mira yetu isiasa wekirwa mirechi na ibonto ngwa kiori kya mira ikitete kuoneka mira ringi tetura so TV na kuringwa siasa muntu asitithio maarufu na mira ai tu tokinya mwiso na nkura ringi uketha mira ete ona ndawa methika lintura ara ete corona ringi iron kwenda kura ngavana bila bina thina nkura ringi no tongeria buburi ate ao bubukurwa ao ukethia kaba garante na ngavana oba muna twethio twitire mira etu etethuke yantu ye the right tato na ngavana epinga mantu amira au wente to support antu banyambene kinya wengo atiro support lakini mantu ya mutuma anyondwe kwanjiriria ao kuranga mirane kuro yari siasa kenda bamwengawe bubu kwagario ndweno ya gutwika kwina ndo ya katika gavana na DG yaumanire mirani chia rongo bobo onde muntu ari rongo mutupu kankira kintu kimwe na kukumbaridie mantu ambali mantu angari mbere mantu angari kiongozi yake akwaria utware birika ine kawira kinya nunu denda atwire kiongozi iwasiri IPS kanu uware mantu angari lakini gavana atameneria miari yenu yes tudikanire na woni kwaria thai mono kwake aweta kurumana nara tele tora kumanire mono kwa kumanire nona kana wokwende uraja buja kweno nto tenu tori matambiki yawe theni yakwa yari owo yake akurumana te ondumanire no ndo muntu ena weso kwa baba tata akwenda endu ni kiongozi musiasa na atoya kulinga siasa na moromo yao wawe ni atoya kira kawira mwangaza kana wekire muri jongo Meru County manto amtata thirikarine obuno rongo kawira mwangaza ata ndo atomere au kwe nani umite kiyo kwa ngoto kidwanya ndute mantu na mira ilikando kinyako dan kindu kiongozi na gura mira kuronganine aliongea mbaya na ntuko ndaende una kolondezi ora kati kutoa mantu mira ikiamba kamera aidha nyambita aidha unioni kana kenge kirio wo kikale mantu yambi ya mira lakini te ndu kiongozi ibato kati kuna mira ile togwa robo tubeto na ido penda ndu tutwale sauti mo bibi kule mago de bingi kenda tu de kemaki ketu kwa mbele utoke pingano mantu mira okelo pinga na mundu ronge neno kile kiaga wa mbele mato bakinyangane bwe sana then mantu mabado tu kire mantu mama makone na county ndikomanya tukirekire no ntundereka cha mudia ndweno ya county katika governor na munini wake nukuona tayo mbakuthira after labda munini wa rais kuwa kabeta baharanirie na labda unaona tayo kuyumite kwa bwana ikundi ndo ya deputy governor kuthira kwina nyenya nontu bamuthutira kisiasa yira yu Meru na bia tumandrere akuthira ni governor ora tu no Meru County Kawira Mwangaza ni dictator number 1 nontu kya kwithia Kawira ti dictator ntukura mutuma arasia na wite melenka yara mwelenkete baraniria bamenye na thina yaumire nontu barua thine ye deputy governor yanjiririe kuma mweri yuele kwa tu contributing governor ategura event deputy governor na arabati utumwa isi ukona na arora ukyagoleria ndu aruare ni musemano yo kali kuruare ndu kwanse nyake kaka governor nyakirie trendo saiti no ntulira aromere barambere kuruma beba mbere ima MP ba Meru County awa kwina ntwa o Meru County bari awa misara embesa inene kuma nusu milioni wite mwanka milioni bara metisi usio be na mpara ibo bakuthuke basiethetie ibo botawala Meru County kuko manisa kuruma MP beto
uyu ndwa ko ukiria ndwa ringi ibo ntukugura kwina nyainya ndwa ye Meru County kuthira ntu kwa siasa na ndendwa kwa ketha kawira na ngabane tu na kwenda ndwa yethira na reke ucoka simantu kura rwari musema no rwari utura yeta kawira utinye MP umwe uraroma wanga bana ari arora nontu batikwenda tempe siasa muntu akuroma akarie byake lakini angaba naromere kabarumire abeta ntu bena mpara na tukimenya ukia kwithia rwari ti ma MP bara twina bo Meru County ana bamwetha barota skuru rwari MP ari na ambassador ngiri 10 akamwana ora kuthoma ndri skuru ambassador ngiri 3 musiari akauria ngiri 1 kawira rwari ana bara ari ambassador ya Meru County ana bonere mbesa ngiri waruke that MP kawira mbia cia kinyito na wengure kuiruta mbia cia ki otebio uketha ti ma MP ba kuruma rwari Meru County tisina ithire gavana Meru kwa bomba kuwatanira na mutuma hiyo ni ndoto. Bwana Chair, what do you think? Nukuona tayaba kawatanira na labda deputy president nukuona tayaba kaomba na kiriko watithania bairi baba ndo ekawe na mutumari na boru bila anga tro bebio Murungu itumi niki kwe mo ndo diwali ya ale mo makini ngware areli kawera mwankasa impeachment ya ngo 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 ata mutukazi ne sukumira tonge yo ba na lengo yo ibaure kawera mutumati wa 2027 ba mutulule itokwele ano ba wethie deputy governor yes bataimete kawera ingwe kawera ngwa mutumati we kwa mantumara nkienda kuelewa bwana Chair mantumara ma governor awete wanamo kama ari mawikira mari morongo yari yorongo ndugo no tuyakinyire gitumi niki kenda yari ya uma akego senate okay no ndigerie na rabete babanga bibangia kwena kibendo iko kwa kiaro na ibako kiuni kana tia betu bawa kwena ngambe shainga tu imwe yari tune enge yari nkiru enge yari waiti biti ona ndio iko tanete ngambe tanete uitereka kai mo ndegori era ngambe era waiti emira wontu ria iwo tumangambire chita kuri wontu nukonekana rowa rowaiti yebelia wo yethera githake no kingo bitire ko eriwa ekura bitire waiti yatoka inge ntune yamenya wontu ria tunobo kubo kuonwa nekio ntu kuona ora o yaborethia ntune yanwa menjiru yeta ntune ni eriwa mwichone ire black ni eriwa ibo kawira bathora na mutu mtu ito kwenda no ni asiasa babangiri 2027 boya kitika ngaba Meru County ito kwenda no nekio musuko yuko na ibo ndo 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 kutika kuenya na atorombe mungu atongeria baba interest 2027 baraka na kanya ko uruke turitirongwe 2026 dinera baambere musuko bano no ndo kwambi ndindia 10 saidi ngero ya birikana kwa no wamuchukumite twatongere bakuru bakuru no ndinobona no ndo number 1 otigwo omba kuwa ndinji kaichumbe wengwa no ndruba ndio na kunyirwa na kiombe ndo watu ngokwire kawira mwangaza mtukwira kuni bwera na aro support okingani o ari support muri nturi itokwenda ano baba ndi bakwaria bari support wa mtu mwanya itokwenda ano na tipe chombi koroya ibo bada welewe madwani yato yorele no nduka bano kuna tindiro ndo kana tindiro na bakalio ijo ko nigendera mbibio Meru itokwenda ano yes kawira mwangaza etere kuira mutuma ndwethingia prison askari ku kadoni matoma itokwenda ano na tore ali Meru ko tukua nentabu ichi itokwenda ukawakana nentabu endu kawira mwangaza nyo kadi staff weke yonde na tubande ugetie ibonde bunga mtu enda wekuo yakana kaka igembe no thika mwande kange kawasiri ka cooperative bai wakona komete siri kanonu wali kawasiri itokwenda ano ko ba ndo meteka kawira ugetie bo mete bande pio baite mwanga bagiro ginyete uko pamoja ando sibonde mtu yake tuzudia na wondo kwa mkarinda twasapata ndo sibonde itokwenda ano kai batu kuzagiro wo ni wewe tikiri ngabana ni mama na nipetekire ngabana ni mama mbero tembere tonto sebene kinya wa support ro kwenda itokwenda ano kenda mbero rendo nya ndoili kyakurwa inyanki sumia batwe ngabana
na nditi bakiro ya ibatwe tukumia bato nyanki mwananchi. Okay, bwega sana. Tugerekeria bwana Ikundi. Ataruti prison. Deputy Governor ni Reverend Kanisa Methodist. Deputy Governor na atwirire kawire mwethia moja ikwari na antu around 19. Bara babwithiri vetting. Kenda mutumo jo Deputy Governor. Kukuwa mtora inarojero kunu mutharau. Muntu akubyo kawire olelerie ona muntu ndi Reverend Kanisa Methodist na afuasi kinyawe ti muntu okuthia. Wareke ndikira kyo kari lara kyo musangilia. Ikirindi kine mno kira kawire onere tena lenge bi muntu no ndiaria. Ngavana aumete imenti. Deputy Governor amojere embe. Kenda muntu Deputy Governor ora akureta amantu yembe kenda tutethuka. Kukuwa mutu moji furishoni bunu rongo. Oyu ni Reverend na kawira na isi muntu ojo na kirindi kage nyuma yake. Ikundi biurware kyubyo sangilete kawira akorerete leso ni ikundi kena anto ngiri 12. Na imotuma Reverend no mwendrikiri ikundi bila kenda bya kawira kura ruare. Kiukita we kundi keroi. Kwa hivyo kwangu yani komeneria muntu kwa naro yani no mono mutharau naroji. Kwa hivyo muntu otewe ino ndo atago ya wa Deputy Governor ndire na wewe no maarufu wa siasa. Mutuma ni muntu munene. Reverend musima menya akora bya bina thine kawira na ndo abate kwenda kwa Deputy Governor. Aba kwenda tanga bana na ndendo kurare thitha to kawira akethe kwana no ntu bambi baba akoro mwa Deputy. Ibo barele kwa Deputy kiraito baluaji batukuru mantu banyambene mwangana lenge mwisho antu banyambene baroba kuweri bara byonda birawe nabyo lakini ntukwa kuringa kula bakalingira mutongeria kula no ntu ambere baba lemeto ku Deputy kawira bemwira kamuntu kaleka muntu ovyo kamuntu teko muntu kinyawe na diwe no ntu muntu yo yana kawira be yana sebo bele pato antena mwana wenu okumanya mbene twamura ye mama ware ure twakwa kula sionthe lakini rware no ntu tukomena no temenyo meneriwa kamuntu ka me kwa ina sasa hapa nje muno ya balisoro akio yantu bene nyambe sasa itinye mutuma me bila bakomendera mutuma no ra budiso no ntona ngiri 17 bibo mo mena nto muntu okwa weta na ngale 8 mutuma oji ke ngale prombox bibo pengine mkono bibo mo dara lakini no ti muntu okwa de kesi ya Meru County bibo kwa ro tukerekeria. Thank you very much. Bro kwa yakanya muno na ni boga kwa hivyo kwa kawira ro tigo ndibya leso ndenda kita wala clip omite era kawira mwa era ngito murungi to kuzyo ikundi garoi kita bitana na suka uchi green choni i kawira ura ruare we ngwa no about it kidogo roi itana ruare wewe kwa no clip chi yako roi kito murungi kalo bakura na re aberu na ati mo na ikundi bibionde kenda bi mwaku Kura. Aija leso green o leso green te kawira orete ni kundi memba urake awe ntore kwa ni kundi korogie komi bitakoro obatate bitakoro na bionde ni kundi ni leso yambi Ya green. ya green ho to kodia ho voya ele kwa ya mantu ya kwa mantu ya komenya DG onto meni musoro ko naitwa agire no kabisa lakini kigombe dawa ate kuwa kawira kwa kiantu bande utibe kawira oyete onde si nyoyo akuwira imbesa arutire kendrae watika si imbesa arutite siatomi imbesa siatomi na muntu weto ithana na hata omba kwetha uri fair kwa na si musiyo mwantu bele kamwale kaka umete mutuate ithana umete mutuate imwaro ina nonge waero ete mutuate musi umete kama dibonde si wamberu areka na kalaka kwa jiro de bila hukuma imbesa yako alto nusu milioni kalawa si odeme sakawira mwangaza etia amekamu to free with the free na sub county isele mwana lare bombe na bwana to hapo bunga ba bombe na kura ne ando mukono ibu kawira tete ndo da ukiria na mutuma kinapata na harepo kawira mwangaza aire mutuma prison amore prison kote boya watala wanto kwalia egempesa ona kura ngita tatu ona kura ngita tembeta ntokwaliano lakini beno kinyoge biri kule monyambe ne mwere nyambe ne aitwa na bra kwenda kwa ndo kwa ndo nyambe Deputy Governor no kuma ko na dikira nyambe no tuwekete Deputy kasagu iwambi Mount Kenya nyamaza kwa dikira kento kama kwalia antwa ndo yembe aikele dinasi yembe ele rumwaki
deputy governor wa Meru County abatuwakilisha mwanka Tharaka-Nithi, mwanka ya Isiolo, mwanka ya nini Nanyuki itukwendero oingabana keto deputy governor ngaba ituka Mwangaza ningabana bunka Meru wenda Meru eleko kuba kathora ntwatu nyambele nikirema bahatu ngaba tuka Mwangaza ndi deputy governor mutuma twethinga muntu kwa mandu ya muntu mwezima deputy governor muntu kwa mandu ya nyambele oyi mosiasa atena heshima kwa deputy governor ipo kwa deputy governor se uteta babo botuko mwarumana ara deputy governor abatu weta katilo bisiege kama Mwangaza isanga bana otenga baronge yako Thank you viongozi bwana ntubakuya na kinyago murithire wa Meru TV bwana ntubakona kanya gukarakire kioni ya TV yaku na kuina mbere kwa turithirite kumaria tu na mbere kwa tukiambagirie barabonde batwira barendeni barabathi na mbere kwa ba kithingatagiriye mwe mwe. Thank you very much no ntubakanya gaku labda kwa bunakia ndarika imwe migambo ya muthia kuru tukirikiria bwana che ndarika imwe tu muri bamira Meru ndenda tuye na thiri na ndo ici nare uci atwathurana twona kwina Nyambene na kwina Ntwembe atu no tu mwiru umwe ira tukatikwarithia ona baba lewa kwitinji wetinjia weru tikuthuritwa twari mabira yetu tunga tunyithitie ma twatonge twakanya Murungu atende twarombere Murungu bakarende bari mwabo yomwe tutene Meru yetu indwa baba interested ko Nyambene aganiembe uteyembe uteimenti utetiania tuimiru imwe twana mwakuru umwe umiru umwe. Bwega sana. Thank you very much. Ni bwega Meru TV. Bwana Gikundi migambo ya muthia tu kambira Meru betu atiri ito ate deputy governor to mbaru no ndi mwana to kumembe na tutete kiria deputy governor to amenero ni andu bara bathiete ngabana nyuma na bate kwenda mwera uma imwana to na itwa muretere kendare awakilisha madina ke deputy governor deputy governor wetu mbere arimi betu bamira kama ndo wewe kama mbira tu mbira ne video kiwa mbere arimi betu bamira yetu ni tete kuona ndawa thai agitwa ngakateo sisi ya Nairobi na kateo sisi na masinani mira yetu ikiendelea kiona ndawa na ndivyo yetu ikire CS mithika lentore sana no tuno ina ndawa ye na tuete to trima na tuona bura twateje mira yetu na baete kiti kateo sisi na masinani itasitege na kuibwa nene utana tukumenya anene ndituta kugwethia kenda kimira kietu kimira kitha iui ijo ndo walia eudi wewe mulikirina mulithire wa Meru TV ntwakwina mbere kwa wende ni ya mubango kumara yetu na mbere kwa tukiambagiri mwaka gitanya gaturikiria era kwa mwale cionthe atie matugo na niuka gwithira bamitaga ni famine zwa Kimathi mubango uri ukaniro murirwa Amiru ethiro na kagita kega na kinya otugo bwega.